Cure, prvo pitanje je, koliko ćemo se jako zabaviti večeras? Pa Cosmopolitan Party su poznati po jako dobrim zabavama, tako da mislim da ćemo se jako dobro zabaviti i da će trajati dugo u noć ili do jutarnjih sati. Evo, mi smo službeno najavili da party traje i službeno ga prenosimo na našoj Cosmopolitan web stranici od sumraka do zore. Dakle, ovo je radno zabavni party i u trajanju 2 dana. Judita, kako si proslavila 18. rođendan? Isuse Bože. Sjećaš li se? Nemam pojma. Ne? Nemam pojma. S prijateljima, u dobrom društvu? Ubij me sad. Vidiš, trebala sam se bolje pripremiti. Nemam pojma kako sam... Puno retro mode. Ko će ga znat? Tek sam zadnje vrijeme počela nekak slavit stvari. Tako da... Da vidiš, Kozmo slavi 18. rođendan, dakle puno ljetni smo. Jesmo, svaka čast, čestitam. To je baš lijepa brojka. Sad samo dalje. Si i urednica Cosmopolitan HR na jedan dan. Jedan dan i bilo je zanimljivo gledati što su ljudi pisali moje teme. Mogli su oni to i malo opširnije, ali nećemo sada u detalje. Jesi li otvorena za jedno Kozmo pitanje? Pa ovisi šta ćete me pitati. Tiče se muškaraca, naravno. Ajde da čujem. Tko je za tebe bezobrazno zgodan lik? Imaš li takoga, osim naravno svog partnera? Bezobrazno zgodan? Možda Colin Farrell. Eto. Zašto? Pa zato što mi djeluje onako da je jako prčeviti i baš djeluje bezobrazno. Evo, baš ono. To te privlači? Pa ne onak, to mi je onak malo mačo i frajerski, evo. A u Hrvatskoj? Na hrvatskoj sceni? Malo teže pitanje. Pa ne, nego ne želimo, znaš sada ono u detalje. Alex, moram te pitati jednu stvar. Revija ti je za manje od 10 dana. Jesi uzbuđena, šta nam pripremaš? Revija je točno za tjedan dana. Uzbuđena sam, moram priznati da sam jako uzbuđena, ali sve je spremno. Prvi put samostalno, dakle, opet biraš, odnosno dirigiraš svoja pravila. Pa u principu mislim da je to jedan iskorak u mom poslovanju i jedna lijepa novost. Mislim da uvijek treba ići naprijed. Biće dosta nekakvih, ajmo reći, detalja u krojevima, biće puno čipke, biće nekako polurokerski, poluromantično. Večera slavimo Cosmopolitanov 18. rođendan u Hrvatskoj. Koliko je to big deal za našu scenu novinarsku, izdavačku, medijsku? Ja mislim da sama godina 18. rođendan znači da je to baš onako velika stvar, to je velika stvar u životu svakog čovjeka, a u životu magazina u Hrvatskoj, prvi magazin, lifestyle magazin, prvi magazin koji je donio nekakvu modu, svjetske trendove u Hrvatskoj je bio Cosmopolitan. Dakle, za hrvatsku scenu u publishingu, u ovoj industriji, Cosmopolitan je apsolutno nekako stavio put svim drugima koji su onda poslije drugi uspješnije ili manje uspješno slijedili, a Cosmo i dan danas zapravo ide u tom pravcu i samo postavlja limite sve veće i veće. Smatraš li ti sebe Kozmo djevojkom? Pa voljela bi se smatrat Kozmom djevojkom, ali mislim da se to se promijenilo malo. Sad su i zločesta djevojka, Kozmo djevojka, ja nisam zločesta djevojka, nekoć sam davno bila, sada sam dobra. Tako da voljela bi. Kozmo cure su uvijek kad si mlađi, uvijek su ti nekako onak kao nešto. Da.
Večeras si došla s partnerom? Tako je, zaručnikom. Sa zaručnikom. Dakle, zabavljate se uvijek skupa. Da, pa idemo svugdje skupa, uvijek se družimo skupa, sve radimo skupa, pa normalno da ćemo doći tu skupa. Jedno malo trik pitanje. Koji je najbolji Kozmo savjet koji si pročitala? Ako si ga pročitala, u zadnje vrijeme. Davno. Ja sam sad već stara Kozmo djevojka. Kozmo najbolji savjet je, je uvijek isti, ostani svoj, voli, prihvaćaj sve ono što jesi, baš si takav jedinstven i poseban. Slavimo 18. rođendan pa smo u tom džiru, partija i svega toga. Ja znam da je meni punoljetnost donijela puno dobrih stvari, ali i puno dvojbi. Sve najbolje naravno od srca Kozmu na punoljetnosti. Mislim da kada je Kozmo u pitanju da tu dvojbi nema, jer ako je Kozmo nešto u svom životu napravio, onda je okupio hrpu ljudi i hrpu dobrih savjeta, tako da brige nema. Kako se spremiti za tulum ovog gabarita, za Kozmo Party? Što treba imati na sebi obavezno? Pa s haljinom nikad ne mrete fulat, da. Duga haljina, večernja? Uvijek sam pobornik kratkih haljina. Duge su nekako preozbiljne i pretenciozne. Ipak to treba na kraju biti lepršavo, mladenačko i moderno. Imate li možda omiljeni Kozmo savjet? Joj, teško mi se sjetit, ali ja sam kupila prvi broj Kozma, to što se sjećam kad je izašao i užasno sam si bila bitna dok sam ga nosila ovako po gradu, malo sam se pravila važna. Kristina, kako si nam večeras? Pa dobro, jako je lijepo i jako sam dobre volje. Dakle, Kozmo Party je super prilika za tulum do jutra. Je, i prošle godine sam bila isto na Kozmo Partiju, isto sam se jako lijepo zabavila, tako da ne očekujem ništa gori party nego prošle godine. Koji je tvoj omiljeni Kozmo savjet, ako ga imaš? Dakle, tiče se naravno žena i ženskih prava. Pa, što se tiče Kozma, ja sam ko klinka uvijek voljela pratiti naravno modu. Što se tiče Kozmopolitana, oni nekako onako imaju uvijek neko oštro oko i malo neuobičajenu modu vole i više street style što mi se uvijek sviđalo. A najviše sam čitala zapravo o dečkima i bla bla bla. Šta nosiš večeras? Pa večeras nosim neki mix mash svega. Lukinu košulju, jednu prastaru suknju, meni dragu i ovak jedan sako. Tu smo večeras zbog Kozmopolitana. Sretan rođendan. Hvala. Jedno ovako malo osobnije pitanje. Čime te Luka osvojio? Klasično žensko. Pa vjerojatno neka energija između nas. Mislim da smo kliknuli. Vi ste već jako dugo power couple. Tako je, i osobno nisam pobornik onoga da se suprotnosti privlače. Nas dvoje smo užasno slični, mislim da je upravo u tome leži uspjeh
naše... Što je Luka po horoskopu? Vodenjak. Vodenjak i Ovan, savršeno. Tako je, to je savršeno, to je dobar par. Je. One, two, three. Reci nam, koliko ti je trebalo da se spremiš večeras za ovaj party? Pa jako brzo make-up sam odradila još na poslu, na televiziji, a onda sam se prepustila u ruke Lorete Gudelj, koja ima ovaj brand Lore i evo, nadam se da sam zadovoljila visoke kriterije Kozmopolita. Večeras nosiš? Elfs. Dakle, Elfsi su tvoj izbor, već duže vrijeme, koliko mene pamćenje služi. Pa ja volim Elfse zato što rade nosive stvari, rade zabavne stvari i svaka njihova revija mi je uvijek kod svih drugih vidim predivne stvari, ali to su sve stvari koje se baš ja ne vidim da bi mogla nositi tako nekako u normalnoj situaciji, dok su Elfsi baš uvijek se vidim u njima i ovo isto nekakva haljina. Mislim, vjerujem da bi ju neko mogao obući ovako za šetnju gradom.